Assalamualaikum. ASMR gawe wedang kopi ala Kak Sun. Siapkan cangkire, terus kopi ini 1,5 sendok teh. Siapno gulone sambil klothekan 2 sendok teh. Iku ala Kak Sun ya, nek kurang lagi tambahan dhewe. Terus banyu panas mongah-mongah langsung diseduh. Dipastikan banyune umup mongah-mongah ben kopine mateng, ben aroma kopine sedep. Diaduk-aduk ngasih beduduk. Wis dadi kopi ini.